70th birthday. Yabiatala po rin special intentions da di Richard and Chona Yumulen family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalyo and family, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Aimee Buco, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sharaleon Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Colleen Pangilinan, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richelle Jess Garcia, Maria Jacqueline and Joel Mendoza, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Rosario Medical Center of Guagua Incorporated, Martinez family, Menjola family, One Up Pharmaceutical and Medical Supply Corporation, UP Pharma Owners, UP Pharma Employees, Romero family, Alejandrino family, David family, LV Anunciacion, Rogie Enriquez, Charity Bodok and family, Raymond Arcilla and family, Corazon and Casey Timbresa, Alex Andre Kakap, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ronnie Nigo Pino, Yeng Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yosida, Sigua and Kayago family, Apollo Bat 70, AIDS AU, Joel, Colleen, Aiden Coronel, Vicky Aguilar and family, Michelle Jeff, Ico Marquez, Alet and Arnold Dunca. Pangaditala naman po keng malagwang kapaldananda di Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Henry Rodriguez, Tess Buco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelpha Angeles, Erin Chamson, Tessie Modesto, Ruben Santos, Silveno Arcilia, Venancio Adan, Lening Lusing, Emmanuel Bautista Sr., Susan Bautista, Arthur Patawaran, Manny and Sara de la Cruz, Edsel Fernando, Asmin Gosyang, Mark Anthony Postrado, Teresita David, Remedios Santos, Suarez. Para naman po kayong safe travel ng Liway Tayag, Laarni Lingad, Ruby Santiago, Angelo Gabriel Ikban. Pangaditala naman po ding maldang kaladwa, lalong-lalo na po rin kaladwada de Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose N. Candelario Jose, Josefina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Aguida, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cuenco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente,
Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Gabriel Paras, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Marites Nacario, Yolanda Adan, Eva Asanar, Rodolfo Arienda, Serampion Lasatin, Ana Bulena Lasatin, Adelaida Magat, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Pablo Soliman Sr., Normita Soliman, Pablo Holos Soliman Jr., Eusebia Carmelino and Saturnino Alianigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacanos, Trinidad Dacalos, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Arsenio Bacal, Ernesto and Aurea Punzalan, Patrocinio Garcia, Brigido Cortez, Senyor Elisa Cortez, Melanio Garcia, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Acobo Sonhongko, Purificación Sonhongko, Mauricio Sanhongko, Carmelito Sanhongko, Perseverando Wingko, Renato Wingko, Azucena Evangelista, George Evangelista, Arthur Evangelista, Eddie Gueco, Senyor Abelino Chua, Luciano Isidra Calma, Gloria Gueco, Gaspara Chua, Lanilin Asuelo, Serge Mandin, Melania Asuelo, Esther Flores, Brigido Flores, Diosdado Chua, Angelo Sabili, Marlene, and Jennifer, Arnel, Noel, June, Efren, Miling, Nestor, Diosdado, Clara, Edmond, Rebecca, Abel Tanueco, Efren Rodriguez, Carlito Garcia, Damiano Sabarillo Jr., Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Ernesto Muldong, Dominador Muldong, Teresita Villanueva, Almer Pangilinan, Bernardina Villanueva, Vicente Maria Pablo Tan, Emmanuel Capili, Irineo and Juanita Basilio, Eduardo Cabrera, Lulu Bacani, Ariel and Shioni Postrado, Boy and Junjun Cayago, Eduardo and Florentino Garcia, Lisa Dizon, Gabriel Coronel, Bernie Miranda, Emiliano Peña, Roger Fernandez, Jesse Aguilar, Francisco and Modesta Granda, Eduardo and Domingo Coronel, Lolita Laksamana, Angelo Purificación, Manuel Milagros, Flora Andre, Arlinda de Frida Pagyo, Ananias, Ferminia, Ernesto Baluyot, Agustin Ico Jr., Christopher, and Edward. At ding maldang kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamoy Reverend Father Rafael de la Cruz.
king lagining pa, po yung anak po yung Espiritu Santo, Amen. in grasya ng Ginoo Yesu Kristo, in lugudan ng Diyos, ala ng Espiritu Santo, manatili kakayungan, At keka antimurin, patad nga ning aldo iti, pamusyan tayo, in kapiyastanan ng solemnidad, ning kataon at daya ng Kristo. May awsan tamo, kaya pong kaya katamong tradisyon, in piyastanan ng Corpus Christi. Itamong Kristyano maniwala tam, na kayong pang-atsuna ning Ginoo Yesu Kristo, kingaskena ning tinape at kingaskena ning alak. Mananasanang lalo tayang tanggapan kayong kakatamong biye, ing kamal-kamalan ng katawan at daya ng Kristo, at lalo ta sanang miyagom kayo at maging metong kimbiyanan ng Diyos. Mga pamang sadya tamong, siyang talapa namin king kasalanan tamong, manyatang patawad. Yakastang miyagdanagdaning kapanisyan, magumpisal ku, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong binanga, king isip pamano at dapat, at miyayaliw ang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. in Diyos sa may payan tutu, pakaluluan na katamo, at kayong pangapataw, daring kasalanan tamo. Dala na kataas sana, king biye alanganga, Amen. Ang
Ginoong Yesu Kristo, sambanda ka, ikang mabibiye, busalmi, king sakramento, ning kataan mo't daya, ganit ninyong Kristiya, ikasana yung maging sikanan, ming mibiye-biye, king misteryo, ning kekang pangatyu. Adon mi sana, king igpaming atjubanwa, ing pirasong tinapin ning alang kami sagsagan alugod. Adon mi sana, kiring kaya kaming kapatad, ing metong abiye, mitugtug, king malugod, akusiwan, king kayaran, renuka mabibiye, kambening pa, ting Espiritu Santo, metong a Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Exodo. Inyang mibalik ya i Moises karing tao, salita nangan karela, ing sablang iyutos na't patupad ng Ginoo. Ngarangan nekibat ki metong mong siwala, tuparan milangan ing sablang kautusan, abinye ng Ginoo. Binili nangan Moises king meto nga kasulatan, ing sablang inutos ning Ginoo. Itang kabukasan na yaba kamaranon, mitalaka diyang meto nga yalta, king lele ning bundok. At sakaya mitalakad labing adwa nga siya sa bato, ing balang metong kareti, mga intulid ya, king metong karing labing adwan ng tribo ng Israel. Kay ba't tinuruyang mapila na kaya nakalalaki, ban mampang sakripisyo ka rin, para king Ginoo, at midbawon mapila na baka bilang sakripisyong pisulu-suluan. Kinuha ng Moises ing kapit na ning daya, at binili na karing mga ragula-lulanan, sinabog na king altar ing mitagan. Kay ba't nanita, kinuwane ing libro ning kasunduan, at binasa ning masikan karing tao. Nga rame kiba ding tao, tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Ginoo. Kinuana kanitang Moises ing daya, karing lulanan, at pisikanano ring tao, nga nakarela, itiya ing daya ning kasunduan, at tinatag ning Ginoo, kambeyo kanitang binyeno reting sablang kawutusan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nano'y malyari kong ayang pang king Ginoo, kinsablang mayap ade patana kanako, kaya kakong yampang ala kamanyaman, bilang kapasalamatan kimbinye ng kaligtasan.
ing metong karing memalen na Matea. Ing Ginoo ako ing kekang talasuyo. Susuyuan da ka, ante mo ing pamanyuyo na keka, ning kanakong indo. King kamatayan, niligtas mo ko. Kaya kanakong idawon, ing ayin ning kapasalamatan at ang panganan, king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Dapat ngeni tinatang ni Kristo ing matas a saserdote ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitan na laluyang maragol at alayang kalupa. Eregewa ring tao nga na wari eya kabilang karing lelangan ket king yato. Bisan niya linub king kapanalpalalan alugal ay Kristo. At iti sapat na para kapilan man. Era daya ring kambing at biserong baka ing darala ng dinawon anting sakripisyo. Nuneing sariling daya na at apakiyabutan na ing alang hanggang kaligtasan para kay katamo. Nunging dayara ding kambing at ding toro at ding aboning dumalagang bakang dilukan, pipisig da ka ring taong lalawa ng midungisan ning batas. Malinis laking sablang dungis ning laman, lalong may kit e palak kaniti ing arapat daring daya ng Kristo, aking kapamilatan na ning espiritong halanghangga, dinawo na ing kayang sarili bilang ganap a sakripisyo king Diyos. Ing kayang daya, iaing makalinis karing puso't tamot kaisipan, ban manibat king sablang dapat aalang kabaldugan, asirwan taya ing Diyos amabiye. Uli naniti, Kristo yaing talapamilatan ning bayong kasunduan, banding sablang inawas na ning Diyos, kamtanda ing alang hanggang kalam apengako na. Malyari iti, uli nining kayang kamatayan, may kapagligtas ka rin tao king, miyayaliwang kasalanan da, kanitang makasakop lapaking minunang kasunduan. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungeni, ing maya pabalita. Ako ing mabye tinape, tinipang iba't banwa, nga naning Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti, miyeya kapilan man.
Manatili kayo, At keka antemoren. pamas sa aking may pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinape alang lebadura aldo ning pamakamate biserong tupa para king Paskwa kitnande Jesus ning alagad. Nukarin mo buring sa jami ingapunan mo para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ning adwa karing kayang alagad kami naniting penabilin. Punta ko king siyudad sa lubungan na kayo karin ning meto nga taong magdalang bangang danum. Tukayan niya king bale puntalana at sabyan niyo king makibale pakutang naning maestro nuya karin ing kwarto api panganan mi ring kanakong alagad king apuna naning Paskwa. At ituro niya kayo yung maluwala sa kwarto babo, makaayos siya at kompleto gamit, karinyo sadya ing apunan tamo. Pekola ring alagad at mintala keng siyudad. At ikit da ing sablang lerawa ng Jesus karela, at si Jara ing apunan ning Paskwa. Habang mamangan la, kinawain tinape Jesus, may pasalamat siya ken Diyos, may miraso na yung tinape at binyene, karing kayang alagad, nga na, tanggapan niya, iti yung kanakong katawan. Kaya patanita, kinawa na yung kopa, at may pasalamat siya ken Diyos, binyene yung kopa karela, at minunlangan, sinabi ng Jesus, iti yung kanakong daya, yung daya ng kasunduan, yung dayang mibubu, para karing dakala tao. Yung katutuan, ako pasabayang minum, kaniting alak, ang kaking aldo, inumang ko, ing bayong alak, king kayarianan ng Diyos. At kay ba't deng tintaying meto nga dalit, mintala king bundok ning olivo. Kapataring may babalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makamala na kapataring inatayin sa Kristo. Malwanyo naning maulagan diling bibanjan ning Santa Iglesia. Maulagan dili, precious treasure of the church. Dahil aluwa sa bienda ing ating tamong papa. Dahil aluwa kasing reliyon nalalang papa. Dahil aliwa sa benda na mga sating laren kaya katang samban, lalo na rin ang mintaking Roma, Vatican, ang king Vatican nakita, makapagmulalala santingan ng bisamban ka rin.
Patang lugob ka rin, bala mo panas ka. Balang panas ka mo, uling sobra la karagol. Oh. At may aliwa pa na. Bala nyo naling maulagan din yung treasure of the church. Ing kaya po. Ing banal tinape at banal alak apag mo siyang tamo ngening aldoyti. Kaya pong bisamban, kaya pa nakawan dala, kaya tabernakulo, deng may konsekrang hostya na, ating marilyari. Balon nyo na ning gawan na ning obispo, pasarana yung bisamban, alang misa ka rin. Balo nung pinanaldo, pero bayo magumpisa ing mika misa na naman, matinla pang nobena, panalangin. Because that is the most precious treasure of the church. Matay yung Papa, makabuklat rin yung bisamban. Matay ko, makabuklat rin yung bisamban. Wow. Pero, istong pinako dala, ing may konsakrano ostya, keng tabernakulo, o kaya, nagkailawa kasi rin alwan sambulat dala. Edo man kunan kunan dala tama sambulat dala. Bisaraya po yung bisamban. O yan, because that is the most precious treasure of the church. Yan po yung pagmos siyang tamong yan eh. Anyapin, pakamalan tayo ing kataon at daya ng Kristo. Pagmos siyang tamong yan ing aldoyti. Ating tamong pong tendency na to-take for granted tayo ining Eucharistia. Uling mong aldoldo ting misa na. Aga nakako niyang atikusas mo. Yung problema may karen chapel, na kayang sound system matakayo karen baryo. Sound system, na kaya la uling mumurahin lado ko, na kayang mic, kamuyang plastic, kamuyang tape. Tama, lalo nga yung pamalot na niyang misan, ginamit kong mic at niya pang band-aid Butat niyang band-aid din Amo nga laki pong asaling kaya. Tape. Baka band-aid yan. Kaya ka lang kahit nang sira at nang magmisa ka at yung krick ka ng sound system. Mag-lose rin connection. Kanyang misan, bago bisa pa yung misa, introduction pa mo, commentator, narandaman ko na yung mic at mag-krick yun. Ala na ako nga karapat, ako ni lumal. O yan. Yung sinabi ko, yung sinabi ko itang makanyan na, tinyataan diferensya yung kaya ko. O nangala ng panahon para i-repair na. O, lumal na ako. O, may kumbisa na ako. Kilagining pa mo yung Espiritu Santo. Amen ako. Tinya po ata ang sirayang mic. At kaya ka ang timurin. Ada rin tao ka ako. Halwa po kating sira ako. Yung pong mic ako. O nang itapin. Itang misa nila rin tao. At kaya ka ang timurin. Ala na ako mo sinabing ginumanatilia kaya kayo. Sinabi ko sirayang mic at kaya ka ang timurin na. Pwede nga man lang ko uling automatic taken for granted. Wala mo automatic mo yung kaya katamong gagawan. O yan. So sana yung makanyan yung kapanawalan tamo kaya kakamal-kamalan at daya ning ginutahin sa Kristo. And it's the most precious treasure of the church. Makanyan tayong dapat pansinan kaya kakatamo biye. Di tako doktrina
Kaya kasi kailangan nabalo tayo ni. Kaya translation po kayong Latin, Corpus Christi. Kaya kapampangan na makanakin solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. Corpus Christi, pero sabi ng corpus, body, Christi, Christ. No ka rin itandaya ka rin. O talay ang translation ni tandaya. It is precisely yung Santa Iglesia, buri na emphasize, itang nung tinggap may Kristo, kaya nga skena ning tinape, kompleto na. Alang labis, alang kulang, kompleto na. Nung tinggap mo naman, kaya nga skena ning alak, kompleto yan naman. O yan, ha? Misan, ati kung pepakinabang, maka-hospital ya, uling grabe ya. Makapangan. Masalese ako. Delikado ini ako. Kota, diyan ang keng ostya, machokya ken, ya. Aga nakakait ang tiro da kaya kami, keng seminaryo niya mag-aaral kaya pa. Ana, patakanan meng alak. Balyo ret ang lula ng nanay tayo ret. Nangaus na ka ret ha? Tiki-tiki mga yan. Tinlulunan. Ha? Bali-bali nito. Kinangwa kong alak, kaya ang anak kong kalis. Yung dela ko kayong hospital, may kinabang niya, kaya nga skena ni alak. May patakang kaya ni, kaya nga sbook. Wait ha? Kompleto na yan. Itang alak. So, in both species, isang may kinabang ka, kompleto yan. O yan, patabalata kaya mong tinape, diyan kaya ang alak. O ito po yung doktrina ka rin. We receive the whole Christ, whether we receive it in the form of bread or in the form of wine. May itong pambagi, balo nyo, yung binyan na yung ginutayan sa Kristo, yung telakad na yung banal Eucharistia, bayo yamate. Bayo yamate. At the Last Supper, napin last. Balaki ako po, potang malapit niyang matay yung tao, manabili niya na. At yung panabili na, yung maulaga. Maulaga. Potang magalan niya ako, potang manabili niya yung nalalan niya ko, alaya pong sabyan na among, ako po yung kabandi, kita mong building, karing king banban. May luma tayo. May luma yung agiles. Ako po yung bandi kanini. Ako po, PhD ko kareng nihaliwang degree na pamag-aral. Makanyan. Malakasan yan, makanyan. Manabilin la kareng may paboren ng kapatid mong o yan. May ikaw yung anak, paboren ng asawa ko. Makanyan. Balo niyo yung pinabilin na yung ginutayan sa Kristo, ana, itiyin ka na akong katawan. Itiyin ka na akong daya. Daptan niyo iti, ating kapigagan akan kanako. Ito. Do this in memory of me. Panabilin niya before the death of our Lord. Niya pinaliwan tayong maulaga yung sakramento ngayon. O yan, ha? Kaya pong gospel mo naman kay St. John, kaya chapter 6. Ang mabilog ang 6 ito, it's all about the Eucharist. Yang sabihan na ni Ginoo, tungkol kay banal Eucharistia na, yung sabihan at may anaral niya kay pangatsuna, kay sakramento ngayon real presence. In other words, may anaral tungkol kay real presence.
nung tanggapan na niya, na kami ka biye, kaya kayong biye. Bala nyo, may maglakola rin tao. May maglakola, may ka walk out. Ako naman pang experience kayong walk out eh. Yung gino, may ka-experience na yung walk out, kapag magsalita yan. May maglakola rin tao. Palagay po din, may taga na mo rin apostol. Uling kitang na, kayo, makuha kayo naman. Chapter 6, kitang ending. Kahit na mo Pedro, may kibat siya, Ginoo, kaya nino kaya pamunta. Ali kami, kaya mag-walk out. At ilo kaya ka rin ang mano na ning biye, alanganga. Maniwala kami uling sinabi mo. At tsuka, kayong banal at tinapi at alak. Ing presensya na ning Ginoo. Niya pinpakamalan tayo ining banal Eucharistia. At katatol yan, burikay ang sinabi ng San Agustin. San Agustin na tungkol kayong Eucharistia, so kanong we receive ordinary bread, malaso ito eh. Malaso ito kaya katawan tamo at gamitan tayong energy. Makalintasikan tamo. But when we receive yung katawan at daya ng Kristo, yung potang tanggapan tayo dapat itamong malaso. Baliktad yan. Dapat itang malaso. Malaso tamong kakatamong sarili. Bahan kanita, akawangis tayo, ing tinggap tamo, akawangis tayo yung ginutayan sa Kristo. Hindi po yung panalain tamo nga Aldo. Hindi mo muna pakamalan tayo, ining regalo ng Diyos kaya katamo. At kakadwa, sana kayong pamananggap tamo, kayong kakawal-kamalan ang katawan ng ginutayan sa Kristo, lalo tayong malaso, at maging metong tamo, kayong binaning Ginoo, at lalo tayo sanang akawangis, yung ginutayan sa Kristo. Talakad ko po. Sasalpan tayo po. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, di na lang king banwa tiyatu, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, ni bayit kang Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkot, tinipayo karing mete. King katlungal 12 nubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin subliya naman keti, ban makum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Makatipon ta keti, king lagyu, naning sinubling mebye, Ginoo, at sa salpantayanan, tamong at tsuketi, busal tamo. Kabi na ning kayang amano at ning pamangan at inuman, ning kayang sarili. Pagkibata mo, Ginoo, pakisalmetong mo kami, king lugod mo. Tamangan, Ginoo, pakisanmetong mo kami, king lugod mo. Para king Iglesia ni Diyos, imbalayan ni Diyos, bang kapag masusyan king Eucharistia, pagkisan metong nakatamong may gitpang matalik king ginutang Yeso Kristo, at papanatilya nakatamong sumulong king kayang wangis, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisanmetong mo kami, king lugod mo. Para king yato anong nuta mabibye, ba manibat king panaslag ning Aldo, ang gana king panalbog na, imbanal a sakripisyo, midaw niya king Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakisanmetong mo kami, king lugod mo. Para ka rin sablang Kristiyano, baing matampang pamagmasusi king Eucharistia,
Pagkaluba na katamong sikanan sumuyo, king yatong iti, kapamilatan ni pamangawata kaniting alang patanat susulong, king maging pamaging yato ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisanmetong mo kami, king lugod mo. Para king Kristiyanong may lili kindalan papunta king pisamban, pangatalastas da king nung alayo yung Eucharistia, ela malyaring mi biebie anting Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisanmetong mo kami, king lugod mo. Para king komunidad ng kekatang parokya, bang itamo, sumulong tamo king pamibye ulaga, at lugod king banal ay Eucharistia, bang kapilan man eta dumayo kaniti, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakisanmetong mo kami, king lugod mo. Ngeni adwanta mo isarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, kabilugan na kang pusong pasalamatan para king maula na ning kalam ning Eucharistia. Pagkinandaman mo kami at paskinangan king kataan mo daya, ban apatutuwanan mi ipangatsu mo kaniting ketiking yato. Maging metong naka sana akayabe mi kapilanman. Amen.
Manalayan ta maning kakot kaya kain daon, matanggap la sa harapan ng Diyos, ikpang may payan tuto. Tanggapan na sa ning Ginoy tindahon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, mananasan ng tinape at kalis at haraan mi, yatad na, king kakang iglesia, pamisan metong at kapayapan, at atalakaranda, tiadwan mi, king lagyo na ning Ginong Jesus. Amen. King Ginoo manatili ya kayo, At keka yat na antimoro, ang pusoyo. makayat nano, king Salamatan Ginoo, tayong Ginoo at Diyos tam. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, yung pasalamatan na kaparati naman karino, ikpa Diyos king alangang galabos may paya, kaumilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. King taloy nga punan, kabang makaluklukya king lamesa, kami naning kayang apostol. Dinaw na, yung kayang sarili keka, at yung alang musing akordero, yung matatanggap ayin, babye ganap, akapuriyang keka, Kristo binyene kekami, iting kapigaganakan, king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na kekami, king kayang makakapos sa upaya, manggaman king kapupusaning panahon, kaniting maulang sakamento, pakanan me ing balayan mo at pasikangan mo king kabanalan, ban king pamilya na ning metong ketawan, lumakadya king sala, king metong akasalpantayanan, king metong pamisamak ning lugod. Talapit kayo ngayon kaniting makapagmalalang sakamento, ban makisulo king kakang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mebya Kristo, king yato maksan metong iya, king banwa ban ikanta, king bayang dalit ning pamaglalang, kabang sa bandak at pupuryan, manggaman kapilan at ngaming kakanta. Banal, pa ika, ing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi. Pabanal mo sa ratingahin king Espiritu mo, man para kaya kami malalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. May midawang po sa loob, king pamilas at kamatayan, king waning tinapi. Kapasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyane karen kayang disipulo at nga na, nanggapan niya iti, kaya nga na kananye, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo.
Makay mo naman kay bating apunan, kingwa na yung kalis, pasibahin pa pasalamat, kekat binyan yung kalis, karen kayan disipul at nga na, tanggapan niya iti, ikaingan minong kakaniti, ting kalis ni kanakon daya, igdaya ng bayo at alang hanggang tipan, mibubu para kekayat para karing sablan tao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Taptay niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, mistera ng kasalpantayanan. Kamatayan at pangasabli ng may biye ng anak kong daraan miya keko. Ting tinapin na ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang. Tala kadarapan mo ba na sumuyo keko. Kapag mabaming pagamuam, kaming ansanang misulusulo. King kataon at dahing Kristo. Punala kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kaya kami ay pa, sa iglesia mong makalaganap king metong ayato. Kami ganap yakin lugod, kami kaya kami Papa Francisco, kaya kami nga sa Bispo ay Florentino, ating sablang pari. Kanakan mula naman, din kapatid mi pepainawan at mananayin subling miye, isablang mayang na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gaan mo kengan karapat dapat ing magkamit, king biye alanganga, bakayabi na Virgen Maria ay dunin Diyos. Kaya biling apostol at yung sablamong santo, lalo na San Jose, at tinupad kayong mahal mong kaburian, kabahaning panahon, impurian na katpaligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamenat kay pang may payan tutugagan ng Bala Espiritu, kapurian na katparangalan, ing manggaman king alanganga, tangan ng king patamo ka rin ama ng tiro na mismo ng Ginoo.
Kapos mo kami, O Ginoong King sa blang marok, at malugod mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi, King kasapan, King kakang pakalulo, marati kayong may kapos, King kasalanan na miligtas, King sa blang kaligaligan, habang mananaya kami, kamining maligayang kapanaligan, King panyatan na Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. O ginaming Yesu Kristo namin, galing kayong apostol, yung kapayapan lalakwang ko kaya kayo, yung kapayapan ko kaya kayo, masaba baligdan, yung kaming kasalanan, na nalawan mo yung kasalpantayan, yung kakayong iglesia. Pamayapan may ang pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, maagari, manggaman, kingalangangga. Amen. Yung kapayapan, yung ginawa natili sa kapilanman, kaya kayo. At keka antemore. Bakit tangin, may kakalmetong tamo, king kapayapan, kaya ko nga, king kasalanan, niya tumapaladaring mayaws, king apunan aning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas ngay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tayo. O kinuming Yeso Kristo, bagyan mo kaya kami, ing kaya kang katawan at daya, king Kristiya, ting metong tanda, ing agyaman ngeni, karake mo kami, ing biye mo, mananasanang akamtan ming lubos iti, ing kayarian, ano ka mabibiye at magari, panggaman king alanganga. Amen. Pata mo kayo ba tayong misa, sundo tayong benediksyon, uling ating parangal kayong Corpus Christi. Hindi naman natili, kaya kayo, At keka, antemori. pensionala kayong Diyos sa may payan tutuing pa, anak ating banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daw na may taking kapayapan, Salamat, King Diyos. o salutaros siya, o salutaros. Si Claude Tamo po. Sempre
Mi puret misamban ing Sanctisimo Sacramento king altar. Mi puriya kapilanman. Pamin chukaban mo misamban niya lagyo mo datang kaya kaming kerian mi pamuntan lumukit sulit man tibanwa. Inka kanan mi king aldoldo, biya mo kaya kami king aldongeni. Ang poni patawad mo, kaya kami ding sala mi kaya ka. Anti mo yung pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya paisaul king tukso, nunay gapos mo kami king sablang marok. Mi puret misamban ing Sanctisimo Sacramento king altar. Mi puriya kapilanman. Bab maremit kong grasya ng rin Diyos at chukekan o kaning sablang babayin mo niya panaman yung bungay tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ipurit mi samban ing Sanctisimo Sacramento king altar. Mi puriya kapilanman. Ligay king Pa, ligay king Anak, ligay king Espiritu Santo. Anti mo'y sadyarang ligay, ba't king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alananga. Amen. King katahimikan ng kakatang puso at wantamo yung sarili tamong kapagnasan.
Panem de cielo prestis Dieis. Oremus, Deus que nobis sacramento mirabili, passionis timorem reliquisti, tribeque sumus, itanas corpus sanguis tui sacra mystera venerari, vincianis tui procliminobus et sensiamus, vivis et regnat in saecula saeculorum. Mi puri in Diyos, Mipuriya in Diyos. mi puri ang kasantusan ng lagyu, Mipuriya in kasantusan-tusan ng lagyo. mi puri sa Kristo Diyos sa buong taong tutu, Mipuriya Yesu Kristo, Diyos ang pontaon tutu. mi puri ang lagyu ng Jesus, Mipuriya in lagyo ng Jesus. mi puri ang puso ng kakamal-kamalan, Mipuriya in puso ng kakamal-kamalan. mi puri Jesus ang saksisimo sakramento ng altar, Mipuriya Jesus, King Santissimo Sacramento ng altar. mi puri ang banal, ang Espiritu yung Paraklito, Mipuriya in banal ay Espiritu, in mi puri ang emananong Paraklito. degulana indun ng Diyos, si Maria ang kasantusan-tusan, Mipuriyang emunanong degula ng induning Diyos, i Mariang kasantusan-tusan. mi puri ang banal, mi musingan ng pangkagli, Mipuriya in banal ay ememusinga ng pangakagli. mi puri ang maligaya pangauli na banwa, kaladwat kataman, Mipuriya in maligayang pangauli na banwa kaladwat katawan. mi puri ang lagyo ng Maria, Birhen na Pangindu, Mipuriya in lagyo ng Maria, Birhen ang mi Pongindu. puri ang San Jose, kawagas-wagasan ng esposo, Mipuriya in San Jose in kawagas-wagasan ng esposo. mi puri ang Diyos, karing kayang anghel, ang Pong Santo.
Mi puriyang Diyos, karingkeyang anghel, ampon santo. Hosanna.